Tasviri sanat bir devirde popülerdir. Tarihçi ve arxeologlar ressamlar yardımıyla resimlerden tarihini öğrengenini bileydiniz mi? Bugün kelip hamız tamam bu sanatının erbabına, belli ressam Mahmut Çırlı hakkındadır. Mahmut Çırlı Kırım Tatar halkımızın meşhur ressamı, sanatşınas, Oca ve Kırımski stil proyektinin reberidir. O Kırım sanatının en parlak ressamıdır. Mahmut Ağa Novosibirsk Devlet Konservatoriyasının müzikal bölümünü, ondan sonra Ferghanadaki sanat okul yurtunu da ala derecede bitirdi. Bu vakitte da Mahmut Çırlı tezya, dekoratif sanatla uğraşa ve etnik üslupta evler, odalar ve başka şeylerinin dizaynını yapan. Ну, так получилось, что я познакомился с качеством гобеленов. Приехала моя знакомая, закончившая Фрунзенское училище именно по этой специальности, показала мне немножко технологию. Мне это очень интересно было с тканью работать. И я потом в течение 8 лет уже работал в этом материале, экспериментировал, создавал очень много произведений. А началось все вот на 4-м курсе. Я так увлекся, что я выткал уже где-то 1, 2, 3, по-моему. 3 гобелена, 2 небольших, 1 большой. Показал на выставке в Фергане, выставка молодых художников. Mahmut Çırlı 30 yıl devamında kılım tokuculukunu ve örneklerini öğrenip geldi. Tamam onun tetkikat işleri sahasında Kırım Yarımadamızda Kırım Tatar sanatına ve tokuculuk medeniyetine de çok dikkat ayırıp başladılar. O öz Kırımski stil lehasında bayağı istidatlı belli ressamlarını ve başka dekoratif sanatlarının erbablarını bir ailege toplagan. Bu proyekt çerçevesinde ressam 20'den ziyade sergi yaratıp insanlara göstergen ve şimdi de bir yerde durmayıp o sevimli işini devam etti. Çeşit ünerlerini öğrenip halkımızın inkişafına öz hissesini koşa. Ressamlık, nağış ve başka sanatlarını menimsep bunu da öz talebelerine öğretti. Я читаю сейчас историю философии, которые заложены были вообще в основании всех государств, которые создавались для того, чтобы защитить население от врагов, от самих себя, то есть защитить человеческий род и продолжить его. Для этого создавались все религии, для того, чтобы упорядочить человеческие взаимоотношения. Это все есть в нашем орнаменте, который дал мне возможность выражать позитивные чувства и эмоции, обучать своих учеников. За 30 лет мне удалось продолжить расшифровку этих орнаментов, которые уже практически почти все расшифрованы, и мои ученики пользуются им как особым языком. Ressamның işlerini saymak imkansızdır. Onların arasında resimler, gobelenler, kılımlar ve keramikadır. Onun eserleri de Kırım'da değil de başka memleketlerde de popüler olup kaldı. Mahmut Çırlı öz talebeleriyle beraber meraklı kitaplarını yazıp, halkımızın bizim medeniyetimiz yanında yakınca tanıştı. Onların esas gayesi bu medeni sanatımızı saklamak ve başka halklarının sanatını adaştırmamaktır. İşte tasviri sanatla tanışu bu acayip dünyanın tanışuudur. Halkımızda aytalar ki güzelge toymak olmaz. Yani güzellikni biz özümüz yaratmak gerekmiz ve başkaların işlerinde bunu görüp zevk alabilemiz. Şunun için ressamlarımızga ilham ve muvaffakiyetler dileymiz.